Office Jonka Deputy Commissioner Jonka East Khasi Hills District Mentaga Singi Pale Kalakhat Jingalang Kirki Yakinang Yalam Jonka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association Laneka AKMTTA Hakabayday Bat Kaniga Jingpanlong Kasanjuk Yakajinga Ki Banumsha Bandungi Ki Kali Ki Bana Assam Shaki Jaka Jong Okai Perthei Baper Jonka Meghalaya Haba Jingkran Haganiga Singi Nakalyang Uba Balaji Jerwa Ubade Unong Akitin Jonka Nika Sanjuk Hadi meladap syong jengalang uong baka sengkan pensange shwa ya kani ka jinga khi ka ba khlembu por ha ka ba wala pentibru ba ha kani ka sngi ka ba ar banwan kan sadon byang ka jingalang ya ka ba on sadon lang na ka home ministry ka transport department ka tourism department bat kum juru na ka diang UCM ka jala bat kinang yalam ka sinjop ha ka ba dei bat ka jingsha khang ki kali meghalaya bandrung sha asam ulong bakani ka di ka jing pensengo thu bakla jongno namar hakani ka juk social media ka bamenta ka message baki ai ka long da kumwei henrei shaki pat ba pat ka poi da kumwei namar ka senjok hi ka klam ka takti bat pen klumar henrei ka shupen sngot ho ki pat ba lingba ka jing talasi jongki ya ki kali ki bawan na ga jala asam la ong shu uba jirwa Maka jingwan jungi mentah sini baka jingkot kerti jengka administration na kalian jengka deputy commissioner office mentah sini ngilawan ini ngilawan banyak kendu buat ladang ngidang dan ada kajing ipet kajing iki mana start haka jingwan meeting mentah sini tu ngilap semua ya di demand sini poker ngilap semua buat na kalian jeng administration tu la ai kata assurance ba nyerap ini kita dekat ini sakaway tu ba laong ba call off siya kanika indefinite strike jini nakaliang jini ro nila munjor ya kata indefinite strike amar ba hakasngi ba ka nakaliang jong ka home ministry jong ka state ka home ministry anta pa transport tourism department but nakray nakaliang jong CM office ro ni shop meeting la si ba takada min ya call off siya kanina takasngi hadu si ba hadir jong katang si effect mah kanu ka jingmi ba meeting dia nakat mentah kasini tingin long pengin minyak na kata kaliti pengin call off siya ya ka strike jini hadu sini ba indala ada gentren bagi ministry di paper di berangkat tak ka jingi ki jingi ni kani ka jingi ki jingi ka e ka baja long pengin ba pengin punta mo pengin create kata hello and other problem ito nakaliang jingi ro nila patay siya wala tinapay kini ki RC license ni ro kalalong ba ngikam kata kali ngikam kata kita saja ngikam kata itu kalau kita nggak jiksan di hidup kita pelan sedih babangin pensuku saya kita tak berapa ini yang keren halo kata ini kalian jeki itu bilang baik so kena kita kata jeki jeki itu kalau non violent kalau non violent bat kemudian kanu kajing lumar ne kanu kalian jeki bat kani baru kai kebaja kadi paling ba kebaja si asam lo kadi tang nak apa dan barak kubor pakla yang kata ka jiksam pamphlet jeki lingba kata mo haka pertai social media kata lingba tang iway clip ru ibaret kapoi masih sudah kumui ka jingmut tadi de kumui mereka masih sedikit bapak tidak kumui tang nak kata misunderstanding kalami kata sebuah asam wat mangi pendapat mangi ru ngikam kang kali asam menwan sini wat ini private ru ndai nakaliang jengki station ru la le kita ini nakaliang jengi tingi kamdan kung kata na do ni kop ni yang one support tang ba sange na hapo spot kumbang ilapan ya ka demands na po peserta na du muswa tingir ngile ya kata ni kampan pai kali ba tinong pang ne ki private na ki passenger si ero ba ngila ni sabi perwan wat mentaru da Philippine haman istan kidang etap di kali asam ki badan sini kidang etap ma kami baru koi kadi tangkap misunderstanding jongno barak khubor babakla kasapoy siya du kani lamar balay kani kamday kajingiki apreng jongi ba jong asam kani kadi kajingiki jongi pat sarkar Meghalaya ni ka administration ni kalau ang bakal administration ni kani karan bagi counterparts lamar balay kani kala ka state versus state issue kamday issue kita ki association ni lamar ba kat kum kajing demand jongi kay hap lang ka state te kala long state versus state so kani ka menta mo kila don sa kini di bawa ajo ka PILEA te kani kumpanya kran menta menya pero bakalalong in favor of ours amar paling ba kani kaiba ka kampat pa na do siya mo kita ki agreement ne ki bro khaidu te kala kan sapa menta pat ngatrai ka court ka sheri ru ka high court ru kan singap lang ki jinge jungi te ngiru nakata kadahi gi ang ba bagi nakaliang jo administration ru kila ang ba lasi ba ar kan ta meeting
apring juga tourism transport but home department but UCM tina lamar balay na du musyang ya syang bet tang baka tourism department bat ki ni ki department bayas no al bayat ko la let's say hakani kasni baat sami kanu ka solution naman taka kini ki demands yung pero lang idan ibadai driver but ibadai try registration of association do miladan ngidan ka registration number MLRS 2024/000023 of 2024 na register na tika office lu kada po mo ulay mo